Abrantie ɛyɛ scammer. Na ɔno a ne nyɔnko scammers no ana wayɛ mo fakadam. Na fakadam na chi no ana wɔn atwa ho akoko no. Abusha edin adwenpan me so ba so no abomode no ahye this particular video ayɛ de edema me na da bia adwenpan na asɛm ɔka ne sɛ edidija wo hoi animu na enenam tio edidija animu na nenam abrante ya oda ho ani video etwa gui abrante ye friend ebudo ene ho Kumasi abonte so de a abrante wo gye ne ho me na ɛwɔ ho pa na sabio ye ka emranto mo asisu a ɔmo mpɛ so ɔmo do ɔmo nsa bɛyɛ adwuma na ɔmo tena computer akyi ebo kro no mu akese pa de a abrante ibudo yi wo ye obi asabio number 1 pa Kumasi abonte so na ne dia wo ye ne se ono de wa bokro no na sabio anyamu wake up ai watima gimu wake up nyina na ese de wo ye ne se ono ene sabio na account eya ade a emu odu a boys na o maka na wo introduce omu eba mu no wono ene sabio sika bia be sine na so na skana ba na kodu se nibre ababa bi ama abrante ne sika bi ba ye no wanfa anye de ama boys no ama boys no ede ho ani bre abedini bone ama na me no kase abrante afri eye atasfo asase so yan cha hu yen kotie ensem wasabio ono angase no twotwo mu ntwo ne nawofo ebetu dwa ewo saa ensem ya abai hu da bia adwempan ya sam ka kyerem se fa asa ya adwuma na munya isa akro no ye kotie ba mbeta adwempan no so enka abrante eye scammer na ono a ne nyonko scammers no ana wayɛ mo fakadam na fakadam na chi no ana wo mo twa ho akoko no saa na ye tete ati ye kwankwaji nkyeremu Friday night no ma ya say enkolana engunu say omode ka ode ye na wa won so kodipa so kike mi no so hu a obegina no no wedi nkomo okay asa na watwam nti ade tie ya enkolana eko no ha mo hwehwe no no omo ko ya boja ya ne dem wo ma na ya tetere no ana omo tutu ne ni kosua etwa ne hene ayi ne kache ma yes yehu nyabotra na hene na to boss na chechirem eni padua no na hene na wo ayi ya firi ho omo tutu ne ni kosua baako ana omo yi ne hene mienu ana omo yi ne kache ma miensa ana omo tutwa ne sako promotion enai na sa ade we ye esi ye mo amwo area ho amo ne abrante no edi nkomo ana mo di agro no mo no mo susu se aya ho amo na bedi ni sa abonefo sem yi kese no ade aye de ba ko no on so no penyom o sa tia bon sai so to always bia no bi enyom enti tama incident ne ko so no omo tama enkwala no ko so no mo ko so se no ye bi enyom ho 97.9. Enti me sure say tama ade ne ko so no mo bi enyom no mo bi ni se adwuma no na enti okay abrante ne di de say edi pa ye de friend na ne budu you say obenya be mfie say oh be 25 years be 25 years yeah na abrosan na wote so na ye hwe video isu any TV isu sa abrosan no ayi ono ane dia ana wo hai ono ane fie no ai wow 25 years ono ane fie ni but ono ane fie no from na no so ne ma me wo from ana no so ana no ewo soro na sa asem no si ye no na Friday ya bebu ana me da no Friday night ade be Saturday no yes ade be Saturday no ana Saturday no esi ye na entia ye kiti ya wo betumi aboa ye na amanfo kire se esema nyenam famam a ye de enti ne yabo pim a mo de mo na mo te ho mo ne nanam ana ye bisa mo no amanfo se oyes kama na ono akasa ne namfo no ma ono mo yes kama no ana watwi wo mo de ana o ma ye sa asema mo pati bi se na sitie because I know the intimate ya me ko na nim sa de no okay na no problem o se dey na see you dey na see intimate mate pa na abrante na edi adwuma pa no ye about like the okotoka ba bibi no matter okay the business I mean so we kakana no eti dia eni na mframam se amanfo se oyes kama no enya no kre ana bia wo de untimi nkyerem sa
Okay, now a coba say, Udru, baby, I'm one motino, Chronoma boy, and never been a man for can. Yes, by Necoso Mantamo. Oh, you make more what they be. And your way I see any day. Make what they do be. And I make us a way I see ye. And some man a man for Ekeka. I want Patamo. Yes, by a so they say in your area or say in your room. It will be a jar hall. I say, let yes, also the hospital. Oh, yes, you. Oh, my God. Yes, you. Oh, yes, you. And the baby, a branch here was say, I honor a young colodum, and another bedroom. Lay on the wall. Baby, I'll tell you the hall. Lay on the wall. Baby, I'll tell you the hall. I said, also, and a boss quarters, and I know a boss quarters, and no family. It's in a car of crap, for a car of crap. I was half a car so called. Yes, you. Hey. And the house of say, yeah, can say, a person for and San Yanka will be a number for money will be a. But they say, I'm sending you police for. I don't say to Pulia. And he said, I don't want to come on, who says, I'm not telling anybody for being them, sir. What I say, I don't want or Tannen Quadia free. I think Quadia, Kowa, I think I'm my who cry. I don't know, say, I said, what the boys were today. Oh, who are big, no who are there. I thought that for the youth. And you know, Sadia, who are big on what young, and son of a chum. I think one when they copy us who say, Sabre, I branch and me and ye, the take my chat, the Hinnet, the Mark and the Sun, the chat, that's a match in one with the bones idea. So, according to story, yes, will be no everything no force row. It's all force one of who say, yet, dear, make it to the young to. It's only said, yeah, what you. It's only being a movie so now. I don't know about from my say. Did you say no to us? John Murphy. And also about our bones are Colanda or Cafe. Oh, Sisubium, what's in the hand? Nanimian Mibua. And a Katrama. And a Takrama. And then the Kokomoti. And then the Kokomoti. I want to channel rough off. And I'm trying to try the car home. I don't find the car of coin. Look, I don't say. I don't find the car of coin. I can't do medical. It is anemia, woman ye, and then the Takrama, and then the thing at Kokomatiano. What would they call? And now we jagu. Oh, Ghana this my Ghana TV from so far Adwenepahen aka and Krata Mukin Kong aka Fufokin aka Beman fan Yenim Enya from aka Mitwana Omotie Mr. No Pressure with me pressure by the foul. Nasa from Mr. International man. Ye kasa trevi as nebi muso kasa de chire eyom namfo. Ye nyina akwa tie eye ensem no. Yakọ pense mu ayede. E de aba. So ati ase abrante kwan asabi mfa asukun no eye yie pa. E kwan mfa asukun eye abrante budoi. Sabi eye yie pa. Na abrante na ewu ya. Na se bia brante wasi so ada bia tumfo mu ntie Adwenepahen ne kan ye se onye na ye wa manfo bia da bia no omo adom ho aye de abosa ankrofo wei quick money na we se bia brante weti wei na se wo top pressure de man ye se bia uti se obi wo bibia kokko ha aduane kro ebe na se aduane kro ponyo taste sabi ye se ukoto se bia abo bi tu nu bi so a ka che se abo sole ye so man can't tell us on solid or no so because of so the about so chrono a Ghana boys be Edom Remuno and ye kunko basa sa de wetesi Kumasi bonte so pa sa story we say e maybe bisi Kumasi bonte so a brand bi te benz mu a also sa otena eska bi so a yakobo bonu to rough efiri okọ no obati esi Kumasi yabo wetuo Kumasi bonte so yaye we aden Adwenepahen tra se dwene nkra mente ase na sabio hwekwan fa asukun no twitwa ne ketrema atma yiyi abrante nani atechire ne nsa atwa ne kote ne hwoa chese ya twitwa ne part ne private part ne ba bia afiriwo ama moje prama abrante se bra bibi ntini atwi fa abrante ne picture ne de ento so because anyoma bia sabio da bia two boys ne fo afa ho no ya na bia so wedene ebi ntia futuo
hwe kwan abrante obesi so sabio odon sa be ya adwuma kakra bia benya obedi bia no wangasa wo dia na boys ya group ya se kotikuo ya ko we se we hu se we da kampe was kwa be na afa so ka no toye was mid adwuma no mekire wa mrase ne de ene da ho sacrifice bebre ho no ma sabio on be mo aye de aye ya be mo aye de aye wa ankasa no metira se dwene ho a eni kwa se ka wo krampo no do kokko wura sa ade anim eni kwa se ka do ho kokko wura sa ade anim because boys no mo na nam ho no sa nioma na omoye ni nyina na at the end omo wie a enyefe sabi ukobi na wudi ada di ukobi na ide nada momone na ade to nkwam afa momone na ide eto nkwam boys ni bebre asiso a chese ohunu se ebia we da kam ani bre onko fa ne nsa kwankwa ya adwuma hwa abrante nkwasi so a afei na sabi obewo ama maame ani age obewo ama wapa ani age obewo ama sabi obehwe wo ma ama wo ma ahwo se papa no on kwanya sabi osikani bre na sabi mo akobọ kro no kro fo wia motumi abo modde ko wia manfo ama sikana ba bedi ho a ukoye ni bre sam sa yede budo won so makun kwasekun wawu ewuya ya pa nkwasewuo na boys na aye osa no because we do timu se na nimu no so pa ene sa branch so panyom opanyom pa etomo ye no sa no ma no as a boys aba ho ne ye be chele so ati ase enti ye bianyum asise ku enti edi ubone kura na wotetem kura no obi anyoro obi ante ana we hwem kroppo na omudi ka bo abrante ne ma abrante ne ye mre enti animu no so na twitwa ne nam sa no we sabio boys na mo Ghana na mo da mo pe bibia de awuo no mo fa anye sabio adesua de ma mo ho so mo fa anya futu se ma mo so ewiase sika ni bre enye na wo de wako wi obi sika na se sabio sika ni mpo aba fa obi a hye ma ne fa boys no obi ade ma no won ko ade sa no hwa akwa we watra man fo sika so a che na boys ntimi nka because answer na sabio sa game boys no ye be plan this against you no na se wangasa no what diponi a che eba na se biska no watra bi so na sika ni nyina ama no wo di bia hye baabi na di bia hye baabi na won ko ade wo de toto cars edem won ko ade wo di ma eto akese no fo akese na ade da ho Kumasi wo chile akese siska no nyodia de bia mka sa boys we se mu no wo mo a masa twam ko wo ye mesin ni akoko ye wadwuma wo benyina che ani bre bia nya de eni so wo so bi da sa cars we mu e Ghana ho a obi tabro chire potum to sa car no so boys we to Ghana everything the just short time akoto to cars akese anadwe na ye kunkum nipa rough we abrante we ubawu se samre nipa onu angasa wakunkum mo no ayempia abonten no nte duru sa de na boys na no no omunim se wangasa otirimo ode omunim kwan afa so kunkum nipa omunim kwan afa so mu di bone nte wangasa no se ekun a ye nwene ho eno se ye kun wa mo wangasa wo se yes ye kun am wangasa che se me angasa me trans dwene no we boys no akobese sa ne de omo sa de na ese de omo because on se ukun obi a na se wo so no nkrofo na no mu kun omo no ye ba be kun a ye nwene ho ye kun kojo to adna sa no we etasisi Kumasi board teso sa boys no munya extra careful boys mu heye because our game your mana say we mu dem ani bre e o ma fan a mu sole a obi sika wa bre gu baabi a wo peso de ya ade ma sabi ajankafo o peso de ya ade ma amanfo na ma konno so akochim nipa na dwene na matimi adre nipa no abu nipa na fa so na wo ti Ghana na ubu nipa na fa so gini sika no na nipa no sabi wo da esu etieti ha no na sa nipa sabi oni so from a no me na diwachi nti sa boys obehu ene 25 years boy 19 years 20 osem da Mercedes Benz me da cars we Range Rover maye way at the end of the day no nipa na ewu ase bewu no airtime na nanim agu ase we order nim gu ase aka na busua ai enso tiase no ena tu no fo ana aka kere ne maame ana ne papa bi so ntu ne ba ne fo a o meka so se wani bre akora no because akora na yede wa bre no wanya sika enso sika no wa amre o wa amre on at the end the boys in there no next time so wokoba bia mu a wo ba wi obi sika asa ebu obi a wona ne bre ye eko wi sika no afa so ame ahwade me da me sa ankwase kum bi se de munkotwi soloku munkonam kotwi soloku eno no mo nsa emmoro because enkwase asem na branch no wone boys ka bo mu di ye no me adwenpan metra me so sansan fo we se su nyame fa de kransie ye na bronsam so no enko panehye no ewo kan se hell honom because sabi
abrante we amu ye say no omo so mo ka ho omo tim kokun abrante din sa abone no omo so sabi omo so de beba omo so de be de ebeba me de bebe no kwada nam da to wo ya abrante no osisu a fa wo sa ye adwuma oro sa ye adwuma ani bre eba ho kra na obetimi app engangen ka say yesika bia ba bedi ho enti eba beje unne obi aka but moya mo se mo sole a fine boy lie dressing akese ena mo tete Ghana ho ena mo ye so sabi osika na nyamo dia mo so young guys o mo tete kam ne open top ne agira pampam ne trotro ska go from sa because kan ya amre ne nyaaye tabusia asama ba beton Kumasi abonten so ena asem we asi te boys na mo gugu ande mo nya extra careful pa sa mo ne tasi o Kumasi pa uti ya Kumasi uti ya o se krum aden na sabi o mo boys na sabi o mo asisu no mo ntifu mo ni nto mo maame mo motifu woni ntumu nuanom montimi nyese da bi o ye de koye adwumaden boy we owi o ka so konkoye mesin we ko be ka so onye adwumaden fi adwuma because on de ne de ne say wo sua kro no o te computer chi e bon papa to papa ene boys are gange atimi app nto no na say be friend ogoro ono ye leader o di ani munti scan ba ese ba na side na scanner ba mo atena so na ga say what transfer fa ho adi because ebia make say boys nim so kra wo tuo bi de ehye ho nto mo kana hunuhunu mo omo kana hunuhunu onso mo timi app e bai ne yedi ka akekere won sa wani gusuo tima twa ketrema na de be kam yedi ka atwe atwa nya yiyi wani ma no ayi wo huna firi ho twitwa won sa mo wore ne nketenkete ayi ukote na ohwo anyina firi ya ku say wo wore diem do nyame wo sama akra ni nyeda wo saman ya ku saman to ye bema na atwa fa sa ye adwuma on girls na mo na mo a na say oba we wa yale ewu fun wa yale ewu no boys we mo sacrifice mo de mu nyina mo ye ade mo so le say de mu ni man say just TikTok na ye so ye no fo ye so ye to oba nkonko ye adwuma woni sesa bi nyankopɔ ama ne twe to de twe ne be nante na na okokodwo no okodi no e tena no game boy we na no aye no shepe we ga kese e na mo sheshe so sabi boys ni mu ni ma be mu nyom sika free na o mu di mu wi a no mo sa pa mo asensuo no ma sa de mo asensuo asa akwakoye rituals ade be chine oba to na se nyina apro ne na ne sere ska na mpeska ko ye operation mbe wuwu ya ya sa nkwase ewu ne sa bone na e wo mutirim because adwen papa nkita mo adwen bone e na wo mutirim so obi atewa wo bresa no nim fifire a ono ye na dwuma no na wo de otewo ete epuno achi se wo do pese wo bokro no e ya wo hyepe na wunya ska enjoy life na sere nipa na wo brenya ne dia se ya na munyina mbukunkum ho wanwan bokunkum ma say ya abuso amdo besi ya edine ya adwempan no baso a no wa share video na ye de eda my subscribe to our YouTube channel BeckyTv adwenepaheneTv so ye de ho no fatu honfo fansa ye adwuma na munya akro no peace out auntie si na from you hello auntie si mo we POP no ene TV unit no na fuel paint no so ene company na kama Anaspo Enterprise na who pictures was na mama okay mama hwe hey wow I didn't ever say akwa me fi look kama Anaspo Enterprise wait a minute could do 1000 chem sister na mister there ne da na wo say Anaspo Enterprise I don't ko ni POP ni fi paint ni bibia de ma no he antin sinya me hira we de o ma Anaspo Enterprise why me fi ne kama pa me ko mi sister o bra what drew hanom okay enche obedru ha wo o ma wie POP no I'ma send you pictures. Yeah, me then and time na for pictures in the batch na me dem poor call pet them. Sa ya fe wo hu. Mr. Fabrem, yan in tem, too many kawaii, na me dem me show me dina hair show why. hey sister yeah me come me POP ne wa he. Sister so to me say me pon call pet. Anaspo Enterprise sister me so POP ne pa de sister T wo de POP no hwe na e twagu POP ni no ma ye sa TV set no so na kitchen no so na aye sister na ma ye fie wonum bibia Anaspo Enterprise usi fie na person me POP ma wa Anaspo Enterprise we POP ama omo sa aye TV unit e ka ho omo sa to fie tiles nyina Anaspo be sa your kitchen ama Anaspo assign I do windows assign she wo danim nyina glass na window no komo ya sister what to type open normal estimate na omo to 70%. ye se be sika nya we de omo number wa he omo number na go screen so e twagu no omo number na go so e twagu ni tebe sra Anaspo Enterprise e ma se obo kira omo se adwenepaheneTv na se be POPs di omo ye POPs working con POP working con na ni ade de wom
Anasbo enterprise or charge ria or no one ko fa na neoma efiri baabi abuchire edeba Ghana. Wow. Na Almost I know for na opio. I mean, opio PC where na sister mesra wo dan na wusi no. Mesra nye mistake fa come Anasbo enterprise. Baby be show mo be show mo na ko kitchen, TV set, bibia. Wow, POPs, large system ni bibia. O mesan atofo glass. Bibia ma. Na windows will be effect. Sister, Anasbo enterprise there, Mr. Omo ye King Kong. Dream kana me ba be ka kire no. Mr. Mama ye nam de be. Na ye na kona ko from the Ufa Edema Review. AdwenepaheneTv. BeckyTv. Benya discount kama. Oh, Anasbo enterprise. Omo ye King Kong. Odo, me ko kroma ba o. Na pato ko e do he ma. Me wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ah, ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokrum. Na ma ye ne dey. Tina fi na send there. E kwa be to na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obi ada no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sir. Na wo kwa mo ko cheska extra. Man mesrew. Me kan for tap send amount. So you so iPhone and also betam no ko App Store. No download the go phone so. Android phone so no ko Google Play. No download the go phone so mesrew. And I will send the so mesrew o first transaction be no. Wo so wo hia promo code. Mo so ba AdwenepaheneTv. AdwenepaheneTv. Yes, ntimpacho. Uboguma, wo Europe kwa da obenya €5 free. Ah, before the some party for. Some can put tap send amount. Wo America so Canada dia. Hey, mama, $10. To miss now, man ha oba ho for say, en kwa ponte no bia kwa so pe. Mpacho, wo pia nam no na eko. Some kwa ponte dem ma. Download this see atena fie mpacho, na relax. No one say kwa bonte. Be me hu say. Me kwa bonte. Mama na ade a am de krompo ni say. First for no me so credit card nko a. Ene de tata Paul amante mo say dikanfo obehu ye mobo. Wo se wo su normal bank card. Wo timi dey register SMS ka kofi. Asem de atadwe ya te de ne. Ti tap aba ama hiafo. Say send this kan ko Ghana. Na rate no so kama. Ye nche bi a mama. Mesra me kan fa ma. On say wani age. Me anu ni me ro ye bad power and tentem to Mr. promo code bogum na wo hia me. AdwenepaheneTv. I nanya €5 free. I no more Canada so in US so so benya $10. Oh. I say you there. Me ade for the uni say me. Na tap here come. Tap send abusia rate mo hene. Sister na ko be me say. Bra ka me ba wo. Asema ato me. Me say me busuafo afre me enyo ya ka kire me say me dan na me boss 1 month ago no enyunugu Awuda na wusi ne Ghana no me say enyunu ana se wa for company papa company be na ko for sister ade wanted Destiny Roofing and Steel Trusses enka omo ye hefa Destiny Roofing and Steel Trusses omo Ghana sister e ban down so border number 1 and omo sign e border so 30 years warranty 30 years na we ka unique Destiny Roofing and Steel Trusses ko mo na esa ko pass aboso ama wo enati omo be border anu so a omo ba free estimate and omo dan so omo boss e ma wo say kimwa omo yusu nade sister and omo say yusu nua enua no omo say shen aduro man say pika empro enkan po wuro ma empro nya hwe na wo ta brochire and na wo kofa carpenter ni bi o hye enkwanche ko border so wa bra Destiny Roofing and Steel Trusses ewo sister mesrew uduru akra say pe ukọ kan se pokriase Amamole Canada Junction. Akrapokuase ya. Amamole Canada Junction. Uduru wa wo so pe Destiny Roofing and Steel Trusses sister. O matuka akoye free estimate da man. Obi ate aburuchire. E na kofa carpenter na o search sister mesrew. Me kanfo da man nti we den ha nkora. E wo so aboka enya hwe. But Destiny e be je wonkwa. Destiny e be ma obi ato. Wo kwa wo se o pese o buje estimator o ho beto. Nti dine e AdwenepaheneTv na se BeckyTv. Wo bo se di we kire mo sister. O mato mo ase ahwo kama. Na obi a o table kire aboka asi da. And I won't go for Destiny Roofing and Steel Trusses and more dash. Sister, make can for the amount. Yes. Omo number and a good screen so. Omo email address no good screen so e twagu no. So atese omo board down so am 30 years warranty. 30 years be wo. 30 years be wo. Na we na nti wo ha mo sa. Sister, Mr. On board down so ma wa on e chekula. One to fire more than krompo na oda obeda. And omo down so boss wa enso to anya teta. On board down so ma dabi omo down so omo be sure wa abrochire Destiny na tidin omo be sure wa abrochire to omo down so wa wo dem ayefu
enya tata to makamfo da ma nti we dem srew obetumi no ankasa akonnect straight abusuafo bi anim 419 bi anim sa pepe nti mekamfo ayede edama to we pa de form number no so na ese etwagu no email address na ese etwagu no nti sister abusua destiny roofing sheet and trusts omo ba magana fo Adwenpahene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom